Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Dr. Kizabesi y'ukurikiranwa kugambanira ubutegetsi bwa Perezida Museveni bivuga ko baragambanira umwongereza David Green Harris wahoze ari umugabo w'umugandekazi Shanita Namuyimbwa uzwi cyane Kampala nka Bad Black. Uyu mwongereza wahoze atuye muri Uganda akabana n'uyu Bad Black baje gutandukana amushinja kumwiba miliyari 10 z'amashiringi ayavanye mu mushinga wo kubaka inzu zo guturamo bakoranaga. Impamvu uyu mugabo akekwa nuko azi ko anakatuye mu nkiko mu Bwongereza hamijwe ibyaha birimo gukwirakwiza intwaro mu bihugu bisanzwe byaka umuriro nka Libya na Syria. Ikinyamakuru Chimp Report yanswe umwongereza abacyongoreye amakuru ko yaba ari we watanze Kizabesi kwa Perezida Museveni hari uko bivuga ko yavuze ko azajya mu rukiko gushinja umunyapolitiki utavuga rumwe na leta. Amakuru yamenyekanye imbere avuga ko umuntu utavuga amazina yasabye ko yahura na Perezida Museveni akamwongorera ibanga rikomeye ko ari abantu bashaka kumuhirika bakoresheje intwaro kandi uwo muntu bikavuga ko ari we ari kuzazibagurisha. Hagakekwa uyu mwongereza uko bisanzwe bizi ko acuruza intwaro kandi ko yarashembekeranije n'umunya-Ugandakazi Bad Black bikumvikana ko byashobokaga ko yari kugera kuri Kizabesi igihe byoroshye. Ikinyamakuru Chimp Report cyavuze ko kitazi niba Perezida Museveni yahaye ishimwe uyu mugabo wo mu gihe ejo uyu mugambi ugapfira mu mitegurire. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize byavuze ko Dr. Kizabesi yashimutiwe muri Kinyakazanwa muri Uganda. Besigye n'inshuti ye Rutere bageze muri apartment kuri Riverside Drive aho agomba gurira n'umunya-Uganda utaratangajwe amazina hamwe n'umwongereza bikekwa ko ari uyu mwongereza bikekwa ko yaba ari David Greenhead. Bivuga ko yari guhuza Besigye n'itsinda ry'abagenzi be n'abandi bakora business bari bagaragaje ubushake bwo gufasha ishyaka rye. Besigye yarezwe kugira amasasu no kugirana ibiganiro n'abanyamahanga bigamije kubona intwaro byabereye Geneve mu Busuwisi, Atene mu murwa mukuru w'Ubugereki ni Nairobi muri Kenya. Ariko ibyaha byose Besigye yarabihakanye. Besigye w'imyaka 68 kugeza ubu yewe ishyaka FDC ahatana ndetse atsindwa amatora ya perezida inshuro enye yagiye atsindwa na Perezida Museveni. Yahoze ari muganga wihariye wa Bwana Museveni ariko yaje kuba umukuru w'abamurwanya ndetse yavuze ko Museveni ari umunyagitugu. Ubu Bwana Besigye yarembeye muri gereza Ruzira ari ku rukiko rw'ikirenga muri Uganda ruherutse guca urubanza ko nta bubasha inkiko za gisirikare zifite kuba sivile. Hagati bari ku mugabo ukiri muto witwa Benjamin Agaba yatunguwe abarinzi bo ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda yitwikira imbere yayo ahita agurumana barwana no kumuzimya atarahasiga ubuzima. Amashusho yashyizweho agaragara na televiziyo NTV yerekana ko polisi badafite ibikoresho barwana no kuzimya umuntu witwikirije esanse bamusukaho amazi ariko byabaye iby'ubusa. Abasesenguzi bavuze ko iki ari igikorwa kigaragaza kwiheba gukabije mu buzima no kumva ntacyo kimaze ku isi. Bwana Benjamin Agaba yavuze ko umuryango we basuzugura bikomeye n'icyakanere muri ku butegetsi rya Perezida Museveni. Ababonye Agaba bavuze ko bona gasa n'umuntu udatuje ngo yinjiye mu Nteko Ishinga Amategeko yimenaho esanse umubiri wose abona kwirasiraho umwambi n'ikibiriti. Ikinyamakuru Chimp Report cyanditswe ko polisi n'abagenzi bahitaga ku Nteko Ishinga Amategeko bashoboye kumuzimya atarashirire wese ngo ashire, ariko arabagaye polisi ko itagira ibikoresho byazimya inkongi kuko umuntu witwikije esanse kumenaho amazi niko bavugaga ngo rushaho gushya banenga ko nta buryo bukoresha ifu cyangwa se umucanga bari bafite. Uyu mugabo yavuze ko yatereranwe n'ishyaka NRM muri ku butegetsi kuko barwana ishyaka b'ishyaka NUP rya cyangwa Batarias Bobone bamuteye bakangiza buri kintu cyose atunze ndetse na se umubyara akaba atagira abakinga umusaya azizwa gusa mu gace atuyemo ko mu ishyaka NRM rya Perezida Museveni. Uyu mugabo yahuriye ku Nteko Ishinga Amategeko yavuze ko amaze umwaka wose yiruka ku ishyaka NRM asaba ubufasha ariko agatereranwa. Abategetsi muri Uganda ntacyo bavuze ko icyo kibazo cy'uwo mugabo wajyanwe kwa muganga hafi yaho yitwikiye ndetse urugero rw'ubuke bwe ntiruratangazwa. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umutwe wa twirwana ukorera umurenge mu ntara y'Kivu Amajyepfo watangaje ko ugenzura agace ka Minembwe n'inkengero zaho kandi ku nshuro ya mbere wemeza ko yifatanije na FCM Ventura nk'uko umwe wari Minembwe yabitangaje nyuma y'urupfu rwa Colonel Michel Rukunda uzwi nk'amakanika mu cyumweru gishize. Abatuye Minembwe batangaje ko hakurikiyeho ibitero byo mu kirere by'ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe n'imirwano hagati barwanyi batwirwanaho n'ingabo za leta. Mu itangazo ryo kuwa kabiri n'ijoro ry'umutwe wa twirwaneho uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abanyamurenge ukanabarinda kwicwa no kwibasirwa wavuze ko wabohoye Minembwe n'inkengero zayo ibi leta ariko nta kirabitangazaho. Amasoko atandukanye yabwiye BBC ko imirwano yabaye kuwa gatanu ushize abarwanyi batwirwaneho bakuye mu byabo ingabo za leta mu bindiro byazo bitandukanye Minembwe n'inkengero zayo. Oscar Mukizuri Minembwe yabwiye iki gitangazamakuru ati mu bindiro byose bya FRDC mu bice bitandukanye bya Minembwe barayirukanye. Ahitwa Mikenyi hari ikigo gikomeye n'inkambi y'abanyamurenge harindwaga na FRDC aho naho baraharwaniye barabirukana. Amakuru amwe yavuze ko mu mirwano yo kuwa kabiri ingabo za Kongo FARDC zishubije ibirindiro bimwe mu byo zari zifite Minembwe gusa nta ruhande rurabyemeza. Mu itangazo ryawo umutwe wa twirwaneho uvuga ko Kongo yemera ihame ryo kwirengera kandi ko wumva n'indi mitwe irwanira uburenganzira bw'abandi banyekongo bakandamijwe. Ryongeraho ko twirwaneho iki imihati Alliance Fleuve Congo ibereye umunyamuryango kubera intego zayo ivuga ko zirimo kuzana ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Oscar Mukiza yavuze ko ari ubwa mbere twirwaneho yemeje ku mugaragaro ko yifatanije na FCM Ventura. Leta ya Kongo ivuga ko twirwaneho ari umutwe ushingiye ku bwoko kandi bagiye gukora ibikorwa byo kwigomeka gutera ingabo za leta kwica mu yandi moko n'ibindi.
umukuru wa twirwaneho mushya Colonel Sherese Matama wari wungirije makanika ari ku rutonde rw'abafata ibihano na Amerika n'ubumwe bw'Uburayi ku birego bisa n'ibyo leta ishinja twirwaneho. Mukiza yagize ati bati nitubitangaza mbere Tshisekedi n'abafatanye nawe niho bari bushyira impamvu yatumaga twirwaneho itavuga ko yifatanije na Yafashe nuko bari batarabona imbaraga zo kubikora bakavuga imbaraga nyinshi baratwicira hano batumarira ahangaha. Yongera ati none M23 yafashe Bukavu isatira Uvira abandi nabo bafashe Minembwe. Urabona ko agace gasigaye hagati Uvira yose iramutse yifashwe karaba ari gatoya kugira ngo igice kinini cya Kivu y'Epfo kibe kiri mu maboko M23 na twirwaneho. Ureba barasa n'abafite uruvugiro kuko mu Minembwe ntabwo FARDC yafite ijambo mu gihe amaze iminsi yari agahenge ku nkengero zose zari imirwano muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru. M23 yashinje leta gukoresha uwo mwanya yitegura intambara mu kwisugana mu muce tw'ikibaya cya Ruzizi, Warikare, Masisi na Rubero. Umutwe wa M23 watangaje ko y'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kwisuganya kugira ngo rigobe ibitero. Byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuwa kabiri. Uyu mutwe wavuze ko kuwa kabiri ingabo za leta zarashe mu midugudu itandukanye mu Minembwe ibyaciye igikuba mu baturage. Vuga kandi ko mu mujyi wa Uvira n'ingabo za leta ya Kinshasa zikomeje kwibasira abanyamurenge, aho bamwe bari gutabwa muri yombi mu buryo butemewe n'amategeko abandi bakaburirwa irengero ku buryo hari n'abahohoterwa. M23 yamaganye biriya byaha bihonyorwa uburenganzira bwa muntu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ukomeje kurucukarumira ahubwo bahitamo kubogamira ku ruhande rwa leta ya Kongo. Umutwe wasabye abayobozi b'akarere bakomeje gukora iyo bwabaga ngo imirwano ihagarare ndetse n'abiganiro by'impande zose zirebwa n'ikibazo kuryoza Kinshasa ibikorwa byabo by'ubushotoranyi. Ubunzemo ko umutekano wa Kongo nukomeza kuzamba leta ya Kongo n'ibiro ry'ingabo zabo bagomba kubibazwa. Uruhande rwa leta narwo rushinja M23 kurimo gushyira mu rwanyi bawo ku ngufu urubyiruko rurimo n'abana mu muco bagenzura kugira ngo bakomeze intambara. Amahanga n'imiryango itandukanye ihuza ibihugu ivuga ko amakimbirane yakemuka mu nzira y'ibiganiro birimo na M23. Leta ya Kongo yavuze ko itazigira iganira na M23 ishinja ko umutwe w'iterabwoba ufashwa n'u Rwanda. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banitswe ubutegetsi muri Tanzania buri mu mukwa wo guhiga bukwara abayobozi b'ibiro ry'abarimu b'abashomeri ryise Non-Employed Teachers Organization cyangwa se Nteko mu mpine z'icyongereza. Uyu muryango utagize ahantu hamwe wanditse watesheje umutwe w'ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan urasaba ko haba ibiganiro leta ikavuga ko ikangurira abantu kwiga ubwarimu izi ko nta hantu bazabikora ngo babone amafaranga. Umuyobozi mukuru w'iriho bwana Joseph Kayezo wo mu ntara ya Goita burafunze akurikiranwe kugumura abantu bize uburezi kandi akoresheje ikangisho ukurikiramwe ntawe uryanditse. Ikinyamakuru The Chanzo kivuga ko atari uyu nguyu gusa ufunzwe kuko na Daniel Edgar Mukinga umunyamabanga wa Neto yatawe muri yombi n'abaregwa ibyaha nk'ibi ngibi. Iri huriro ryashinzwe binyuze ku rubuga rwa WhatsApp ruriho abantu 10,000 bize uburezi badafite akazi bari kotereta igitutu ngo gashake yanze kunze. Kwa mbere abarimu bakoze inama bagaye ubutegetsi ko budafite politiki nziza yo gutanga akazi mu gihugu. Mu kiganiro kirekire ku mbuga za YouTube abarimu bavuze ko batari abanyapolitiki bashaka uburenganzira bwo kubona akazi nk'abantu bize uburezi. Mu kiganiro batanze bavuze ko bashaka ko perezida bumva akamenya ko politiki yo kwangaje abarimu ipfuye kuko leta ishyiraho amananiza cyane nko gusaba uburambe kandi batarigeze bakora ahantu hamwe. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko abarimu basaba leta ko mu gutanga akazi ku bantu bize uburezi leta ikwiye guhera ku bantu barangije kwiga nibura mbere ya 2015 gusubiza inyuma kuko ngo isa n'itabazi. Aba biganjemo urubyiruko kuva ko bahisemo gushyiraho iriho Neto rihuje abantu bize uburezi babuze akazi bagamije kwibutsa leta ko bahari kandi ikwiye kuva muri manganya yo kuzana ikimenye no kubakanga kuko atari itsinda ry'abantu bashaka ubutegetsi ngo ntabwo ari abanyapolitike. Abo barimu bavuze ko leta yashyizeho politiki ikangurira abantu kwiga uburezi ariko ntibaha akazi, nyamara ku butegetsi bwa Perezida Samia Suluhu aribwo igihugu gikoresha amafaranga menshi kurenza ubutegetsi bwabanje nko ku bwa Bakikwete. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'abakozi ba leta bwana George Simba Chawene yari yasabye kuri buri hura na leta bakaganira kuko mu byo bavuga harimo ibintu bikomeye, ariko nyuma yo kubitangaza abayobozi ba Neto batangiye gutabwa muri yombi. Ababizi uburezi bavuze ko badateze guceceka kuko benshi bamaze kugira ihungabana nk'abarangije kwiga 2013 batarabona akazi cyangwa se kiraka, kandi leta yarabakanguriye kwiga uburezi ngo nta kibagitinya kuko isi yabamaze ubwoba. Polisi mu ntara ya Goita yavuze ko bari kubata muri yombi kubera ko umuryango wabo utanditse. Abari bavuze ko bapfuye bahagaze kubera ubukene bushingiye ku bushomeri, bagasanga leta ikwiye kugira icyo ikora igakura abantu mu mihanda kuko abantu bize uburezi babayeho nabi mu gihugu cya Tanzania. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banitswe rigati Gachagua weguje ku mwanya wa vice president, yavuze ko nta kizamuza gukorana na Odinga mu matora 2027 bakavana Perezida William Ruto ku butegetsi uzabushaka manda ya kabiri. Bwana Odinga ntiyayiriwe n'urugendo kuko matora 2022 yatsinzwe na Ruto wari kumwe na Gachagua. Rigati Gachagua kuva yakweguzwa ku mwanya wa vice president mu kwezi kwa 10 umwaka ushize asigaye yegereza abanyapolitiki cyane cyane abahoze batavuganwe na leta ngo bakorere hamwe bashaka intebe ya perezida mu myaka iri imbere. Avugana na radio zo mu karere ka Ukamba kuwa gatatu, Gachagua yabajijwe niba afunguye kuko yakorana na Odinga arabyemera. Gachagua yavuze ko atazi icyerekezo cya Odinga kuko atazi niba azagumana na William Ruto, akagumya kwangiza izina rye no kwica umwuga we wa gipolitiki cyangwa se yakwegera abandi bantu bagabuza imbaraga bakabohora Kenya. Rigati Gachagua akora ubutavuganwe na leta yahozemo yavuze ko muri miliyoni 9 z'urubyiruko rw'abajenizede nta uzatora Perezida Ruto, agasanga niba bari kumwe na Odinga ari nka bya bindi by'abamugabo wisunga umugabo mbwa bagakubitanwa. Kugeza ubu Bwana
Gachagua amaze guhura n'abanyapolitiki nka Kalonzo Musyoka nawe wabaye vice perezida wa Kenya ufite ishyaka Wiper, Martha Karua wiyamamaje na Odinga uyoboye ishyaka Narok Kenya n'abandi benshi banyuranye. Raila Odinga w'imyaka 80 aherutse gutangaza muri iki cyumweru ko agiye kuvuga ahagaze muri politiki ya Kenya muri iki gihe. Icyakora bwana Gachagua ikinyamakuru The Standard cyane ko asanga amahirwe asigaye kuri bwana Raila Odinga yo kuba yategeka Kenya nka perezida ari ukwiyunga kuri rurya n'abandi barwanya perezida William Ruto ntarava muri Kenya, ariko kandi abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko ya Kenya basabye ko guverineri w'umujyi wa Nairobi bwana Johnson Sakaja atabwa muri yombi kubera umwanzuro w'ubusazi yafashe. Uyu mugabo intara isanzwe ufitanye ibibazo n'ikigo gitanga amashanyarazi bapfa amadeni bakibereyemo kugeza ubwo gifunga amashanyarazi, nawe yahise ategeka ikigo gitwara imyanda kuyirunda mu marembo yinjira muri iki kigo cyitwa Kenya Power agamije guhimana nabo. Hari abadepite bavuze ko intara ya Nairobi ikwiye guhabwa guverineri wa gisirikare kuko ibyakozwe na Sakaja byo kurunda iyarara mu kigo gishinzwe ingufu byerekana ko abasivile bananiwe. Komisiyo ishinzwe ingufu mu Nteko Ishinga Amategeko yasabye ko ikibazo cya guverineri kitafatwa nk'ikosa mu kazi, ahubwo ari umunyacyaha kimwe n'abandi bicanyi bakwiye gusurwa n'inzego zigenza ibyaha kuri iki cyaha cy'ubugome. Ibinyamakuru byo muri Kenya byinshi ko abadepite bibaza ukuntu igihugu cyisanze aho hantu abo akoresheje umuriro w'amashanyarazi yishyuzwa akajyana iyarara kuri iki kigo kimwishyuza bagasanga ari ubugome burengeje ukwemera. Abadepite banenze bikomeye guverineri bavuga ko atari akwiye gufata umwanzuro wo kurunda ibishingwe kuri icyo kigo cyishyuzaga, bumvikana ko akwiye kwegura akanakurikiranwa icyo cyaha cy'ubugome mu mategeko. Abayobora iki kigo gitanga amashanyarazi bavuze ko ikibazo n'umujyi wa Nairobi gihera mu myaka 2 ishize ubwo yangaga kwishyura umuriro bakoresheje ubarirwa muri za miliyari 3 z'amashiringi.